Imphal Zili Lambi the Matik Saba Security P3 Fauba, truck drivers in Angasidagi, staring by the Kongjang Sangsin Bahokre. Myanmar the Lakrab Manipuri Sina Levak Aniki Marakta, Ning Tam the Satok Sasin Tauba Adu, Kaurang Nainari. Myanmar, Bangladesh, Tripura, Masung Assam, the delegates in the Saru Yadun, Imphal, later this festival is in Taramang and Masudagi, Lamyan was sung in the Hokre. Amasung Yakai Mapan Suba Sisimita, and over Imagi Mangal Kabama Masung Southern Sporting Union Sinjami Anima pre-quarter final Samanamkre. Mayamu Kurumzari, Adam Yambibasi, Impact News Ni, Aita Kalamam Siam Kan and Hausi, Pungza Sipa Gimarapa, Yam the Pizari. Matik Saba Security P3 Faba, Imphal Jiri Lambi, National Highway number Kuntra, Tereta Sailor truck driver Singna, staring by the Kongjanga Sidagi, Sangsin Bahokre. Ngasi Hotel Yaisna the Labor All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union Office the Pangtok Kiba Placement Amada Union Secretary Maimum Anil Maite na Fongdorapada Ngarang Tang Ahumgi Nemidang Waram Pungtar Makai Taba Matamda Sakang the Bami Karana Cement Puraga Lapa Truck Registration number MN03T0196 Asina Lengang Pokpi the Kamden Lading Aida Mai Tadok Kibani Maimum Anil Makata na Fongdorapada Asigumba Todok Libasi, Government Asina, died a load of the Guinea. Masiki Matik Saba compensation, Piba Galunena, Mainanaba, police personnel singi Matakta, Matik Saba, Exxon, Lakot Kadabani, Hainasu, Mahana demand Torkli. Masiki Matakta, Ta Sigi, Ta Ani Hungi Mamang the So, Highway Asida, truck drivers Singdagi, mobile phone, Munba, Sel Lakpagi Taudokaya, Topa Lake Rabani Haina, Fongdoki. अखोइना मणिपुर की होम जो पुबीरेबा डिप्यूटी सीएम दा अखोइना मसीगी सिक्योरिटी गाड़ी चलीबा गाड़ी सिंगजिगा ड्राइवर हैंडमैन मयाम चलीसिगा पीरिबा मणिपुर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सिगा सानद्रे मदुना अखोइ सिक्योरिटी मसिंग हेंगत पियो हाइबसे अखोइना हाइजदना लाकपनी अदु मसिंग असि बोदे मणिपुर गवर्नमेंट तादना लाकपनी अदुना लंबी सिदा असि थोइबा क्राइम मयाम से अदुना मरुइना अखोइ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट से चपचाना पीद्रगदी अखोइ पीद्रि फावबा ड्राइवर सिंगना अखोइ लंबी सिदा अखोइ ngasiदगी नेशनल हाईवे 37 सिदा ड्राइवर स्टारिंग पायर अमु पायरोय अमदी गाड़ी लंबी सिदा अमु चतनबा अखोइ ड्राइवर ने फिरब लौरे नाकलामरोमदा खोंगजंग असिबो मणिपुर ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हिजम रंजितनसु सौगतले हाइना फोंदोरकली सलिब सई असिदसु नुंकावगी मफम खरदा ट्रक लुट तौबगी थौदोक असि अनिरक थोखरबनी गवर्नमेंट असिना पीरिबा सिक्योरिटी मसिनदी सतलिबा गाड़ी मसिंगदगिसु चानदे मागना मखा तारदुना अतई हाईवे सिंगदा लैबगुमना हाईवे असिदसु हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थमिनबसु अपील तौकी हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स अमा तो लंबी सिंगसिदा लोइना लैग्रबनी सिमल कनोसिदा फोर्स अमा थंबियु हाइदना अखोइना डिमांड तौदना सही कयागे ममांगदगी लाई अदु ngasi फावबा थबो ओइना पांथोकपिदे मदुसु अथुबा मतमदा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स सी यामना अथुबा मतमदा हाइदी ngसाइगी अखनना बटालियन अमा दुम हांगदोगा अखनना दुम तौबा याबा पोने कोइ स्कोट चलिसे दुम अदुना दुम ngakchaba दुम याब अदुना अदुगी थबकतुमसु मणिपुर गवर्नमेंट पांथोकपियो हाइजनिंगी राइबयुनेना लौरिबा स्टाइलिंग पाइदबगी खोंजंगसी सबसाना अखोइ गाड़ी चतबगी खोंजंगसिदा दुम अखोइ कोऑपरेशन पीबा हाइना अखोइ दुम लेमना ले Serak sida Imphal Dimapur lambi semjindabaga mari lenena Southern Hills area da matam kaktana kaukiba economy blockade na maram oiraga masing yamlaba mal puba gari Sanabati district ki manung sana laiba hengbung da pan lairi Southern Hills ke tongan ba civil society organization singmaru oina Koki NP Southern Hills KSO Southern Hills KWU Southern Hills amasung atai local civil society singna khusam naduna ngarang ahing nongyai da gi hauraga Imphal Dimapur lambi asida matam kaktaba economy blockade asi satharakibani Henbong taxation check post da truck sabri henba hauji pandun lairi nakalamaromda economy blockade asina maram oiraga mal puba gari amata lambi asida sadan khidri hairi India की एगिस पॉलिसी लापगलुना म्यांमार द डेमोक्रेसी लाप याबगी फिबम लेरकपदा बर्मिस मणिपुरी सिंगना लेबाक अनेगी मरकता मतम अमा हेक्तदा सथुक चसिन तौबा याबगी खुदोंग साबा अदु खौरांगना ngainari वांखै निथेम पुखरी मापाल लेबा लीग ऑफ शेलो पैट्रियट्स न सिनुना बर्मिस मणिपुरी सिंगबु ताराम ओकपगी थौरमदा म्यांमार दगी संगाई कुमा यावबा लाखिबा
Kaksing Tabam Sundar Gopalna Myanmar Lakiba Manipuri Burmese Yauna Myanmari Singbo Harau Tiam Opi Baki Damakta Manipur Government Amasung Lanai Lup Singbo Thagaba Fongdoki Sangai Kumai Mari Lenina Lakiba Mioy Kayana India gi Laifam Sing the Satpa Pangan Bibagi Damakta Su Mahakna Manipur gi Miambo Thagaba Fongdoki Manipur lakbase yamna haraujai krino Manipur mayamsana akhoi taramna yamna phajana welcome tawse akhoi pungna yamna nungaiba ma phangjai matam kaidana mayamse ga loina leibse so akhoi pungna akhoi kawba ngamloidaba ji phiba ma leijai India ji look east policy aiba ma lakbaga Burma ji democratic movement ma lakpagi matang sar lakpanena matam khuding da lakpase yagadaw buje matam de laklane aina khanjai Sahi tare khuntakpada awana lanfa oidana Manipur gi phukiba maitai masa sing ngasi wangka hijam lerakta leiba panthongna mahaki laibungda opagi tharmama pangthokre opagi tharm aduda Myanmar gi maitai masa singbu Kaksing Tabam Sundar Gopal singki amasung panthongna makhoibu maitai gi phirul sing khudul tamki ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯅ ꯀꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯈꯪꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ Amaram the Myanmar the Sangai Festival Yawa Lakiba Mete Furki Halaman Ima Ibel ECSL Singh All Manipur United Clubs Organization Amukona Taram Okre Myanmar the Kundadan Laikraba Musing Asibo Taram Opaki Toromadu Organization Asina Sinuna Kumalam Pakta Leba Yut Hostel the Pangtoki Hariba Toromaduda Myanmar the Lakima Kuntramatogi Manunda Mi Mapan Taram Oki Taram Opakaluna Amukogi Maike the Asamba Kudol Sing Sotamki Lamdamas the Ladiba Tongan Tonganba Civil Society Organization Singing Kayana Taram Upaki Tormaduda Sarayaki Matam sang na koi Brahmada Laikraba, Myanmar Laikraba, Mitaching. Toina Unaba, Waribata Saba, Gikudong Sabadu, Quena Pangtaba, Regulana, Koi Quegi Oiba, E. Marising, Sumana, Atopa, country Mada, Kundaletan Laikrabasing say. Karamaina Karma PM the Hingibage, a Quegi identity say Mang the Naba, Koi Sumana Horpani, Sumana Lapani, have a single, Imung Manugeva. Indoor da koina preserve the way about koigi mang dana bagi hore bangang singda mami targa wadi simul khangna leona na ba adu mai koina paut ning ba Numid home nistum na satagada ba Imphal Literacy Festival nga sidagi site thawpang lofna sinduna Palace Compound Laiba Lamyan ba sangdel hawkre Myanmar, Bangladesh, Tripura amasung Assam dagi lakwa delegate singna saru yariba festival asina Manipur gi culture amasung literature serbo yokhatna bagi pandam thamle ngasi ahanba numita Bangladesh dagi lakwa 1000 Suranjina iba nong amadi upambi amadi singkhai angomna iba pebet ki pena hariba siding larik anisu phongdoki Tharom gi saruk ama oina nong thombam kunjamon awat lisuni tara mangaso translation gi lamda asoba thaudang laudana lakliba RK Brajendra da kushnaki Manasida selon lupali sing tara swalama masung saiti sanam yauri Tharom adu tiliba miamda wangaladana social welfare minister Eki Miravaina Manipur gi culture masung literature yokhana bagi damakta aikhoi punamak punsin mamatam oiri haina fongdoki Manipur gi mapanda ladiba miyoi singi damakta so state government na pangba yaba mateng pangani haina so thajaba thamki Adu buta sengamak ngasidi aikoi Manipuri Sahitya Pukai ase Thanabo Panabada, Tongan Tonganba, Nasi, Bangladesh the Ladiba, Myanmar the Ladiba, Tripura the Ladiba, Amadi Assam the Ladiba, Mayam Punamagna, Punsinatuna, Equigi, Lon Amasum, Ladiba Pukai Lande, Masi Equi Mangan Bayate, Masi Preserve Donava, Amadi, Hena Mapanga Kalanaba, Wanabada, Hena Equigi. Ladiba Pukai Langai Wodiba, Equi, Sahitya Pukai Langai Wodiba, Mayam Singase, Mayang Tan Bayade. Irang Thokpadak ngasi pangthokidaba Manipur University Students Union Musugi Mikal Hayeng Social Sciences All Block the pangtholagani Mikal asiga mari lenena University asigi Vice Chancellor na Head of Department from the Longthokiba Computer Science Department gi Head of Department Pusu Hanagi from the Amuk Hanjin Kri Hairi
ngasi mikhal pangthok tabagi matangda mahiroi lusingbasing na vice chancellor ga wari sandaraba matung hayeng mikhal pangthok pa haina yanaba purakibani wari sanaba aduda head of department from dagi lawthokiba computer science department gi head of department assistant professor Rasmani su hanagi from the amuk hanjin bahaina yanaki hairi ngasi pangthokani haina toromba UNSC gi mikhalasi games and sports secretary pham gi damakta thengnagadaba candidate ani gi marakta candidate amabu attendance sudi haina complaint tawrpadagi irang thoktuna pangthok ngamkidabani UNSC gi mikhalasi hayang ayuk pung 13 taba matamdagi nungtil pung ani fawba pangthoklagani games and sports ki secretary pham gi damakta song thorakliba candidate animak ayada pal laitana hayang gi mikhalasida thengnaragani hairi थासगे निपानगे तरामासे फाबा न्यू दिल्ली द पांगथोकदोरिबा नेशनल लेवल कला उत्सव लिखुनि तरामंगा द सरुक यागदबा मणिपुर टीम ngasi इम्फाल थादोखरे माहिरोई कुंथ्रा तरुक अमसुंग ओजा तरुक पुना मियोई निफुनि थुनि साबा मणिपुर की टीम मदु मणिपुर की एजुकेशन मिनिस्टर मोरांगथेम ओकेंद्रोना सेक्रेटरीट नॉट ब्लॉक त लेबा माकी ऑफिस ममांगदगे लमथाकी Minister Okendrona Mahirui Singh Adubo Ningthizana performance pidana Manipur bu nahaunana saktak lamnana amadi Oza Singh su Mahirui Singh Adubo aswengam yaudana senabina bapauta piki Mahirui Singh asi mamang the palace compound laiba MFDC auditorium the pangthoki Usoptagi Kangat Kibani Mahirui Singh Aduna National Level Kala Usop the dance, music, visual arts amasung theater the Saru Yarugani Sanabadi district ki Mahirui Singh na music ta Bishnupur district ki Mahirui Singh na theater da Imphal East na visual arts ta aduga Imphal West na dance the Manipur ki mahut silugani School tamnibam secondary tha ki Mahirui Singh da arts amasung culture ki baramda Masada Lotan Leriba Haitoi Singh Doiba Singh Mimang Thokna Uthoknabagidam Pandamda Human Resource Development Ministry na Handak Sahidagi Hauduna Kala Usop Pangthokpa Haubani Thasig Ahomda Thazababa Pawmagi Matungina Imphal West District Police Commando Amasung Taranthi Soba Bihar Regiment ki Apun Makutpo Amana Konthauzam Maning Laikai area da Thibuhumaki Tabak Satabada Masana Masabu Innocent Kegi Sergeant ni Haizabamio Yamafari Hairi Parabamio Adudi None Part 1 Dagi Housina Konthauzam Maning Kabui Kulalaiba Pong Thang Lung Panmai Elias Paul Sahidi Pumapan Apokpa Langai Panmai ni Maki Matata Kiasama Pasoi Police Station at Hangat Krihaina Police Department ki PRO na Thadorapa Serula Manakangalakli Manipur da thokiba khusem gi khut thoknabagi thautok singda army gi khut yaudi amadi makoina maral siriba asi oiba yaroi haina center na Supreme Court ta phongdokre Lewak asigi Santi Raksa Thugainaba Honorable Punamak Ngakthok Nadaba Ladiba Army da Asigoma Maral Siriba Asi Yumpam Yaudabani Amadi Justice Santos Hagri Committee na Sasinaba Kut Toknabagi Case Lissingoma Chamangagi report Piriba Asi Kudakta Kaktat Kadabani Haina Attorney General Mukul Roktina Yetki Supreme Court na Ngarang dagi sataba haukiba encounter gi aroiba hearing da Attorney General na wafamasi phongdokibani Army di laibak yaifanabagi damakta laibani amadi thaudok sing asida force asibu maral siriba asi yaroi haina Mukul Rodgina Justice Madan B Lokur amasung Yu Lalit ki bench amada phongdoki loinana Justice Hagre Committee ki report asi government na scrutiny taunabagi damakta panu laibani haina rog Gigina Makata ki Panbayai Manipur thokiba khusem ni khut thoknabagi casing Tizinaba Supreme Court na Justice Hagre Committee asi English ni tarahumdoida semkibani victim oikiba sing imung manungna PIL ama file tawlaba matungda leibak asi ki khwaidagi wangba court asina khongthang asi lokhatkibani AMZ Narega amasung center ki oiba scheme sing maru oina English ni tarataruk ki beneficiary oigadaba singbo yum da satana masak khangdok nabagi matangda block planning team Gram Sewak Rosgar amasung Panchayat Secretary Singh the nini ki oibit training pibagi tharamama ngasida ki Thawal DC ki counting hall da hawdokre tharamadu Thawal district ki DC ti Ranjitna hawdoki Tera Cable School da housing satari winter disabled Mela for Inclusion Society da saru yariba Kawi Kulent Tamelong Dagi Kaikilang Brintak Amadi Mau Karong Senapati Dagi El Kaiko Sapunana Ngasi Faubada Government ki mating amata fangba laitri haina phongdorakli
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯩꯈꯤꯂꯥꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯇꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯂꯥꯁꯨ ꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯜ ꯀꯥꯏꯈꯣ ꯁꯥꯝꯄꯨꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯒꯨꯝꯅ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ NGO ꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ Handicap Development Foundation Manipur amasung Handicap People's Front SPF Tamelong District anina sinna ngarang Tamelong District ki Topul Community Hall dasu International Day of Persons with Disabilities ki thoram pangthokre Inclusion Matters, Access and Empowerment for People of All Abilities haiba theme ga pangthokhiba thoram aduda ADC Tamelong gi member Jeno Kamai Longmi Thaupai gi chairman Adai Kamai ICT Foundation gi advisor amasung President Singh Bakayana Sharuyaki. Food Security Act ki makhada beneficiary oina khanbinaba department na authenticate tawraga issue tawba application form lising tara mari ki January February thada thajin khraba matung da haujik ta inauna authenticate tawda form circulate tawdana mioi amamamdagi lupa chani dagi sahum phawba gi sel khom haure maruoina sel khom gi thabak asti kai samthung kendra da satari haina IMC gi wat number 9 gi member TS Chandrasakhi Devi na thadora pasilamada khangalakli sel khom le mioi singasi phana ba government athoba matamda action lakut piu natrabadi Manipur da Food Security Act sanaba honabada kangkhong sairagani haina serulasina makhatana fongdorkli Canadian Teachers Federation na piba Women in Education lisung tara mangagi scholarship ki send from yanthokre ngasi Manipur Press Club ta All Manipur Elementary School Teachers Association Amistan sendana scholarship ki send from singadu mai masing tambagi lamda thaudang lauri binupi tarukta kusinaki tharomasiga mari lenana Amista gi General Secretary CS Santa Kumar na fongdokhibada Canadian Teachers Federation na sahi khudingi oina piba scholarship asi maru oina nupi singbu mai masing lamda hena punging thaugnaba honabani Nupi Singbo Samasta Fida Ama Panganaba Pandam the Pibani Sayasik when Lamdamasik or Zanupi Masanupi Tarukta Scholastic Senpam Piri Haina says Santa Kumana Fongdoki. All Manipur Elementary School Teachers Association na Samnazaduna, Aikoi Canadian Teachers Federation Wazanupi Masanupi Singna Wazagi Senpamda Training Salabadi. Aduda chaliba wajasing adugi merit amasung magi achievement gi matungina khoina khallaga kumchi chahi gi waina oja nupi gi macha nupi tarukta palising manga gi senthang ase ngasi gi chama thoram sigilona yentok chabani oja nupi singbu khare hana sangsilangna ba macha nupi singsu hana encourage tawno bagi sinjalang jabani December manga World Swell Day hayeng Manipur so pangthogadori tharomasi gi sarugama oina longmi senmi uplof ki lausal gi maikai dagi so labuk ta saru mai thabagi mahuta saru sai thoktuna har uhenma masong santi sayung sizinaduna har semsi haina paujilakli Social Welfare Department ascended one day abogus workshop on child protection for the functionaries of SSA NHRM, ICDS and ICPS high Bathorum amangasi hotel class the Pangthogre. Masaki Toromadu, the Social Welfare and State Commissioner for Persons with Disabilities, ki Director El Navikiso Singh, IS Nasib Gis, Manipur State Commission for Protection of Child Rights ki Sia Fasan S. Sarakoma Saramana, Guest of Honor Amasung Social Welfare Department, ki Deputy Director TS Zoe Chandra Singhana preside Tauki. Ngasigi workshop adugi sarukama oina pangthokiba technical session da expert kaya maruna wangangki tharom adugo mari lenena Social Welfare Department ki Deputy Director TS Zoe Chandra Singhana phongdorakpada child protection ki matang da commit forum ama oina bagidamakta ngasigi workshop asi pangthokpani haiki
ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗ ꯆꯥꯕꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜ ꯐꯪꯁꯅꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ नुपी लाल निमित के सरुक ओइन सही खुदिंग पांगथोब कुनमरी सुब नुपी लाल निंगसिंग लमजेल दिसेंबर की तांग तरानिथोय पांगथोलगनी हाइरी लमजेल असि अयुक पुंग तरुक मखाई ताब मतमदा नुपी लाल कॉम्प्लेक्स तगी लमथारगा सिंगजमी सुब मार्केट लमतुंबम ओइगनी हाइना स्टेट लेवल नुपी लाल निंगसिंग लमजेल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी तगी थादोरप सिरलमन हाइरी लाकलिब दिसेंबर मंगादगी तरुक फाव सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकदोरिबा कुनिथोरक सुब इस जोन पेडिकॉन अमदी तरामपन सुब मनी पेडिकॉन लिसिंग तरा मंगागी मांगोइनना प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अमंग असि पांगथोखरे बेसिक नियो नेटल वेंटिलेशन हाइबा हिरम असिदा पांगथोखिबा वर्कशॉप अदु पेडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर सिंदना सगोल मरांग लेरक्ता लैबा मादस किया सेंट्रल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा पांगथोखिबनी सही नौरिब अंगांग सिंगदा करमना वेंटिलेशन सिजनगदगी हाइबगी मतंगदा पांगथोखिबा वर्कशॉप अदुदा मपाल लमगी ममिंग लेरबा पेडियाट्रिक्स सिगी सीनियर डॉक्टर कयाना कन्या मुखोपाध्याय डॉक्टर रविशंकर के अमदी डॉक्टर रीता बोराने सिंह डॉक्टर सिंह बेसिक न्यूनेटल वेंटिलेशन की मतंगदा लेक्चर सिंह पीकी वर्कशॉप असिदा रिम्स अमसुंग जेनेम्स के डॉक्टर सिंह सरुयाकी पनबा याबदी इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की लमजिंग मखादा पेडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर सिंधना दिसेंबर मंगादगी तरुक फाव पांगथोकदोरिबा पेडिकॉन अमसुंग मनी पेडिकॉन लिसिंग तरा मंगा सिदा अंगांग सिंगदा थोकनबा मखल कयागी लाइना लाइसेट सिंगी मतंगदा मपालमदगी सानारबा डॉक्टर सिंग यावना खननिनगदोरिबनी कॉन्फ्रेंस तौबसिदा प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है ना यामना दरकार लेबा अंगांग देम कानागदबा अदुगा कोइना हौजिक जिकते यामना दरकार लेबा सब्जेक्ट अमदा कोइन डिस्कस तौरगा प्री वर्कशॉप तौबसे कोई चनई अदुम कोई कनो मोइना द मणिपुर योना दे कोई सिददी अंगांग पिकपा थासु द बंगांग गुंबा दे पोकद ngai कोई दे बंगांग मैम सिकी केयर द वेंटिलेशन वर्कशॉप से कोइना प्लान तौजबनी हौजिक ngasi बसानाबी पाव अनौब इमागी मंगल खाबम एम अमसुंग साउदर्न स्पोर्टिंग यूनियन एसएसयू सिंगजमई अनिना यांखै मापलक सुबा सार सुशांत सिंह केसीएसआईसीवी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की प्री क्वार्टर फाइनल संगमखरे ngasi imphal gi mapal kangjebung da sanaki ba tournament asigi ahum suba match ta anoba imagi mangal khabam gi sanaroi raisang पेमाकासोम ओसिना मैच की हुंपुसोबा मिनिटा सनखिबा अमतंगाइरबा पांजल अदुना कक्सिंग पॉपुलर स्पोर्टिंग क्लब पु पांजल अमसिरुदा माइथिबा पिरमखिबनी सथरलिबा टूर्नामेंट असिगी मरिसुबा मैच तना साउदर्न स्पोर्टिंग यूनियन एसएसयू सिंगजमैना हाईवे स्टार्स यूनियन थौबालबु पांजल तरेट अमदा माइथिबा पिखिबनी माइ पाखरबा एसएसयू सिंगजमै की सानरोय एल गोवसाना हैट्रिक फंखिबा लोनना पांजल मंगा सनबंगमखी अदुगा टेस रोशन अमसुंग टी अरुण अनिना पांजल अमगा संसिनखिबनी टूर्नामेंट असिदगी मपान थोख्रबा हाईवे स्टार्स यूनियन थौबाल की अमतंगाइरबा पांजल अदुना एन राजुना सनखी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फान सिंधना नॉक आउट बेसिस दा सथरलिबा टूर्नामेंट असिदा मपालम की टीम अहुम यावना पुन टीम कुनमाथना सरयारी हायंग टूर्नामेंट असिगी मंगा सुबा मैच दा नॉर्थ इंफाल स्पोर्टिंग एसोसिएशन थांगोइबा नमसुंग याइफल लमजिंग क्लब जिरिबाम अनिना लंबा तौनरगनी दिसेंबर निपान के तराहम फाव बिहार की राजेंद्र स्टेडियम सापराद पांथोकदोरिबा निफुनिथोरक सुबा जूनियर बॉयज नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप अदुदा सर यारुगदब मणिपुर टीम की कोच वाई बाबूमसा मैनेजर केस राम अमदी नुपामसा सानरी तरानिथोय लोइना थासगी तरुक बिहार की दमक इम्फाल थादोलगनी हाइना ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी थादोरपा सेरोलमन खंगलकली
Kuntares Suba Junior Boys Inter District Football Tournament ki final da DSC Sada Hills amasung Imphal West District Football Association anina lamba tongdaragani. Tournament asigi ngasi sanakib ani suba semi final match adu Imphal West District Football Association na DSC Bisnupur Panjal Mapan Sino da Laksana Maitiba Pikre. Match asida mai paktana final sankraba Imphal West District Football Association ge sanarwai SS Netrizit na Panjal Mari Sansinduna hat-trick phangki bagalunena. TS Kishan A Suranjoy Johen and Jennings amasung El Monis nasu Panjal amam sanbangam kibani. All Manipur Football Association anfagi miyang makada artificial tough ground kumalang pakta Satar Liber Football Tournament asida team manganasar yari thasi gitarukta final match sanaragani. Hausi arobada moraba paumuna pizari. Imphal Ziri Lamida Matik Saba Security P3 Faba truck drivers in Angasidagi steering by the Kongdang Sansin Bahawkre. Myanmar the Laker Manipuri Sina Lebak Aniki Marakta Ning Tam the Success in Tawbagi Numit Adu Kauran and Haiti. Myanmar, Bangladesh, Tripura, Masung Assam, the delegates in the Saru Yadri Imphal Literacy Festival in Tarabang and Masidagi, Lamyan Basang in the Haudokre. Amasong yakin mapan suba sisimita anoba imagi mangal kabama masung Southern Sporting Union SSU singjamay animag pre-quarter finals ng mga